da para bido ninda para bido karama kara ci dog ninda chel dano utimo nomination ya Acholi an ki ko amati ka lokke atiki gen no wang ya mero be chairman pa Acholi parliamentary group but Acholi agenda ti kwene in meeting nomination in la bol qui money mai tikin pinyi ngo madong ti plan pe Acholi Pemwara Beach, ma birne 2021, 2026, 2031. Anki nel na chalo donga ti jemi a bichiel nyo abero bangat mo ke ken ma wonu bi yero mi cherry parliament mer chuye mi achiel mi ar ke chul diay ki jemi pa chuli murwen Acholi war debt claimants. La kodi lok money ni ma president Museveni tika waini ke mi dian beach pi house wala chela ni doga chela ke mi dian beach ke work lok man me cholu dian pa jomuru wenyi 1986 87 ni eno ni lok ma in ngat ma tika birga chui parliament premier ye pien compensation pat kiri stocking pat kiri rehabilitation kamu taka police go in ni ar ke choli in pe ke choli wa jomo berga nano weng so kaka mende te akatiki plan mimi inu diya beach i house ola chela ene wa jolo bat pega cholo jo ma jemi gurweng pian kit ma gamena tika temne kere ni ka dongi mi diya beach pa house all jo mo ma jemi gurweng dong loke do bet pe men agenda na machel agenda na Mario Balaalo wanu beri campaign ni Balaalo must go ma anma loni aberi commander in chief wa president Museveni kikomo meyo executive directive ni Balaalo miaro Akul diai pa Balaalo mano ti Acholi ti Akul Aliba parchel lutela wa mi office eni no nano kwene Akul Aliba parchel Balaalo chako moko bucher straight way Congo karano diai ma kiti gwakna ya Acholi ni diai pa M23 now pingo ko beri lori peke ka lutia na Acholi mukane dong gitika choe diang nyingi ni diange kun ngata bepewa kelela so ngatu mo ken mo be in parliament part of Acholi agenda and Balaalo miaro weng ki Acholi dok be premier wa yegi na koman utemengo ya nyim kanada par lo ere noya pien red ma kete kwanye kede ki ngom pat men agenda ma Mario agenda mi ade goody ki guma right olanya Jacob Dodoth no loke wa logo ni goody ma aki Bobby karki dek la logi awere la gile raj koko kilak chero kede wa paton wa kara moja mier ke on lame ye ento goody ni bo kilomita 100 ke para bit mi o wa ya gikene onyo lam bo lo gulu kampala now meno gamente mi Uganda peromo piano be miedo lon ka wa chere lon machalo wal bank no ke mer kwano wel motaka makaro kenyo nero guli eno ni ngato mo ke ken mai biro ka chum miara ke nenne ke ribo dog weke on lama ye mi ari guli ma ki gulu chero palaro o wa kidgum guli ene mer lam mi ade guli ene madong wa gamo lo nero ma aki apaj karo ke lera biro karo ke pora biro gekwa Acholi bu mi ara tiche tumoko pen lo ne wa gamo wa chon ni karo wani beno no one man wa ti parliament wa ti lok ni burema aki pajule mi ar biro kat ki pa de ta o cherla de no joining guli mano cherre karo moja ne kawar yele pi guri eno ni work road network ya Acholi uben mabe inde beda koko chan pergena dano mi rene guri meno must be clear on the Acholi agenda mi angwen mate one more ti parliament wagama lon magloni badea lon madit manaka yang Uganda chake make gama lon madit make be chaka cholenge mwaka piara bi lon mi chwalo maji link tweet ki Paul Cementi ni miara sub county headquarter weng mi Uganda miara bed ki mate mano mache o ke Paul Cementi Acholi winya wunu manti lon kada maje o sub county headquarter mita mia dek ot mo ken mati kenyo kon gan kwan ko mita mia dek weng miara ki ku mate na ko betini inone sub county mo ke ta chwalo mate ki Paul lutela wanano kwene chalo ilatanya mate ka charo ki Paul yugom mate ka charo ki Paul
So kakaye ni miara do mau bi dugu I parliament Acholi agenda miara kenani ukati kany maleng we kara majo oi sub county headquarter weng bulu chak welding lonyo yini nyayo ki keni lonyo yini nyayo ki keni ka ite korre politician binu mini ali miara yo meno konyo kwera konya teki guri ti mabe teki pi ti mabe tek maji linkwi tie undo mede ki koko chan man meru kati clearly ya Acholi political ngo agenda mia gikine kitung borra chalo donga maka pe meru dugi Acholi watim operation me maka meru do ching opera do bi bere chala lagwe ka opor wi on mangato mo foyan pe goy wi pe ni apor mabe mada wo yele lo ka maka manu ke ngolo ki pawas wati uti Acholi ki kome maka pimiera udugi ngo chien teki dong environment tima be yo tima be gin tima be don lobo bibiru ngo Acholi donc ana logo kila did mo mati level of general wachani peroti Acholi pian lao o me manifesto ki president Museveni kake wenga president ubini district gigi meyo manifesto wamero gurieni wamero ngoen wamero minister eni wamero permanent secretary eni ni agenda pa Acholi mo peke longe go meyo megi awinyo be mo ngemo ni miero ke gudwa o korgo dug minister dana di mo ber RDC dana di mo be cherga tije embassy South Africa Pretoria New York lo tiana Acholi di mano ke bi kwanya ki kinping causa di ma ke miega Acholi guri mene eno merke kere ye ching chi donge wani wan wabi wo ku wa ke Museveni bat ku be di polo tera ngan man tika nongo mege ngan man da yenyo mege ayele wa nong minister na ko so local Acholi political agenda mero dug on the lam line local ngom local mach local you local maka local Acholi nongo ti I government man mero beto ngo clear ma enoni compromise mo ke ken ngo pege ye apoy matak pause it